ایوار باش سلاو روز باش جوارا همیش حوالی ما ایکوجی چهار پرچین کردستان لما تماشات کن هیویدارم هم باشن ایرو نوچه که لزگین کت آژانسان نیوروی ساعت در دورا 15 بو لقامیشلو ایرشه که پر هوانه ایرشه که به وقت به کات جالی دولت ترکیه و درون دولت ترکیه لناوند قامیشلو دان لنزیک نخوشخانه که تایبت امجوارا باس بکن لوی دری سیویل هدفاتن گرتن به تایبتی کسی که دوی دری دا دمشیان کسیتین وی دری به تایبتی هدفاتن گرتن شهید هنه بریندار هنه مالین خلکی گلکی زرار دیتن تام دما نیوروی بو لوی دری هوا گلکی گرمه باشه که 2 ساعتان ده مرو دمالی خدا بون پر انسان نل دروا بون لبلی زرار که پر جدی هیا دیسا جی ترس و خوف خسترنا و گلمه ایوی دری او ایرشه که پر ببخته لنزین خوشخانه پیکات ام نها از بنیرم من نوچه جوار آماده کریه از باشه در باسی نوچه ایندن ببم جقامیشلوی دنگ حوالان جمرا شاندنه ما آگاهی ورگرتن ما وقت واندنه کرم تلفن قامیشلوی کر گلک حوالین ما ایوی داری ناس دوست مجوان آگاهی برهف کرن نها وان آگاهیان یک بی یک بارا پاروید کم باشه جی قیدا دنگ هیا حوالین کجمرا قیدا دنگ شاندنه از دخوازم بوه بدم گوداری کرن نها اگر فون آماده بن از در باسی نوچه ببم ایریشن به وی شکلی مروان گلکی دیشینن tam karakteri devlete Türkiye nişanlıda. Ev necara yekiye ve necara davi beji pır merut kare beje bebekte ji merut kare bebe erişeket beje erişeket teröriye ji navenda bajara kamışlı nizike nexoşxaneye dil û çavan teqinekî çêbû ev nexoşxane nû hatibû çêkirin nexoşxaneyekî gelekî mezin e xizmetê jî gelek derdoran re dikaribû bikira hê jî dike li gorî agahiyên destpêkê qurbanî hene çavdêriya mafê mirovaniya Sûriye so ragihand ku êriş jalî dronekê dewleta Tirkiye ve hatiye kirin di encama êrişê de kesekî li wê derê şehîd bûye kesekî jî birîndar bûye yê birîndar rewşewî gelekî giran e agahiyên ku me ji herêmê girtine qeyda deng ku me ji herêmê weke rapor girtiye ez ê paşê bu were parve bikim niha êrişekî din jî heye dixwazim bu were parve bikim ew jî li bajarokê mangeşkê yê bajarê Duhokê hat bombekirin di van saetên êvarê de piştî Nîvroyê bû balafirên dewleta Tirkiye bajarokê mangeşkê yê bi ser parêzgeha Duhokê bombekirin ciyê ku hatiye bombekirin jî bi qasî 30 kilometre dûrî navenda Duhokê ye ev jî teroreke ciddi ya dewleta Tirkiye ye dewleta Tirkiye rehet nasekine hem gelê me ê Başûrê Kurdistanê ji xwe re dike hedef hem jî Rojavayê Kurdistanê bawekî hem wext êriş pêk hat hem li Duhokê hem jî li navenda Qamişloyê li devera derdora Duhokê şewat derket gelê me herêmê bi îmkanên xwe yên qet hewldan biçin agir vemirînin heta van saetan jî agir dewam dike lêbelê hê jî neketiye bin kontrolê dewleta Tirk li pê çi ye çi digere herkes zane êdî îcab nake em dewleta Tirkiye teşhîr bikin hikûmeta ku dewleta Tirkiye birêve dibe AKP MHP teşhîr bikin ez di vê qenaetê de me ku em nekarê AKP MHP'ye bi temamî plan û projeyekî berfireh ya dewleta Tirkiye bi destê AKP birêve dibe û vê yekî em baş dizanin gelê me jî êdî baş dizane lêbelê çare çi ye mirov çawa dikare tedbîr bigire ev jî êdî hêjayê were nîqaş kirin niha ez vegerim Rojavayê Kurdistanê ez binêrim hevalê me deng qeyda deng û şandine eger em bikaribin bi hev re gudarî bikin gelekî baş dibe ciwana cuma me telefonê wê kir hevalekê me rojnameger e li herêmê gelek xebatên giranbiha dimeşîne agahiyên berfireh di destê wê de hene ew jî serê spê rabû çû navenda bajêr piştî Nîvroyê de ma ku teqîn pêk hat çû ciyê ciyîn li wê derê agahî berhev kirin bi qasî ku ez binêrim bikaribim qeyda deng ji were bînim ka em binêrin hevala ciwana cuma çi ji me re gotiye baş e deng tê we îro demjimêr sê û nîvên Nîvro
لگوری دما روجاوای کردستانی به بالافرک بیمروف یا داگرکریا ترکیه ام بیجن تاخا عنتریه یا باجاری قامشتو و تاخا که بنا ودنگل باجاری قامشتو و تاخا که حمو خلکن سویل لی بجهد بن تاخا که گلک قربالغ زاروکی وی تاخا گلک پرن دناوا وی تاخا ده نخوشخانه دلو چعب هیا کو یکم نخوشخانه دلو چعب لسر آستا باکرو روشلات سوری لوی تاخا عنتریه هر وها هیوا صورا کرد او جی لکلکا نخوشخانه دلو چعب ناون داویجی لی بجهد بن لوی تاخا عنتریه ایرو دمجمیر سیونی وانده داگرکریا ترکیه دماکو دولاتی لناوا کولانی لبردریه نخوشخانه دمشن داگرکریا ترکیه یکسر او کرن آرمانجو به بالافرین بیمروف او آرمانج کرتن و ده انجام ده شهید هنا و بریندار هنا حتی انها هجمارا زلال نکتیا نوا دستی مدلی بلی شهید و بریندار هنا دخوازم ویجی بیجم کو تایبت او کولان وکا کو مگو تاخک کو ولاتی لیگه لیکن نها لگوری روجاوای کردستانی ده ساعت دو حیانی ساعت 4-5 ده خلک روجاوای کردستانی دانی نیورو ده کون مالی خود خودکن دما کو او بمباران چه بو خلک ده مالی خود بون چون هاتن زیده لکولانی تنبو لیبلی لکیلک آوان زرارین جانی گلک زرارین مادی لمالی ولاتین ده وری بونه هر وها 4 عربيين نخوشخانه و خلكين ولاتين دبري ين دردورا طاخي كل دبي دريه وان بون هر 4 عربي جي درب خوارنه وقلك زرار لمال وملكي خلكي يجيبونه بله بوی شکلیه ام سپاس کن هوالامه جوانا جمرا جهرمه راگهاند جقامیش لوه نها ابن خوشخانه گلکی تایبت هم هی واسورا کردستان لوه دریه هیوا سورا هرمی ام ببیجن گلک خباتکارن هیوا سور دچن و دریتن و سیویل دچن نخوشخانه تن گلک انسان سیویل دوی در در باستبن یعنی دولت ترکی جبوه فخناکه کرد به کید به بلابه به جخورد که هدف جخورد که آرمانج یک جوان ایرشان ایرو ساعت دستی و نیوان دا پیکات لقامیش لنزی نخوشخانه او بومبه کو آوید سر سویلان ضرر دا عربین در دوره جامعه عربی یکون شکستن او جی لهرمی بلاو بون انسان در دوره بریدنار کرن هر وها خانی جامعه خانی هلوشیان او جی ضرر دا هم انسانان و هم جی ضرر دا خانی و آواهیان مال و ملکی خلکه روش به شکلیه شغل دو کیجی روش تیزانین نها امیدی سباساوی مسئله بکن دقیقین پیش مده پیشکتن اگر چی بن روش آگاهی داوی اگر وره بگیجه بردستیمه امیدی سا جهرم آگاهی داوی ور بگرن نایز بنیرم باشه دوی نابری دیجی از لید نیرم که اری نها هم در باسی مثلا نخوشیا سورکا میمونان و بیهستیا انها یک خطرین هری مزن این سر جهانه وکه مسئله کوویده مسئله سورکا میمونان هیا نها لگلک ولاتین اروپای سینور هاتنه گرتن بالا فرگه هتنه کنترول کرن جبوکو اف شوبا سورکان امیج سورکا میمونان جراد بیجن لجهان بلاو نبه لاوروپای بلاو نبه یک جوان نخوشیان حتی انها لسوادی پیدا بیه لهن ولاتین اروپای پیدا بیه تدبیر گلکی برفرهن لروشتا ناوینجی اف نخوشی بلاو دبه اف نخوشی زیده ناش به کووید جالی فیزیکی و خیانت کر مروف ضرر دبینه جی کوویده مروف دکاره بمره جی لبل اف نخوشی که پیسه دلاش مروفانده و صد دق درد کبن برینین مزین درد کبن به فیزیکی جی مروف دکبه بنتسیراوی او جی دکوژه انسانان دکوژه او درمانوی جی نه هاتیه پیدا کرن نه آشی نه واکسن هاتیه پیدا کرن و نه جی حتی نه درمانوی هیا نه خطریا مزن لپیشیا مروفاهیه او شوبا
سورکا میمونه نجیرا دبیجن لکنگو درکت پیشی نها ولات کنگوی دبن کارانتینی دایه حول مروواهی حول داده یعنی سازیا تندرسی یا جهان حول داده پیشی لی بگیره جبو کل ولات دنیان آفریقای بلاف نبه و خانه گینه هر دری جهانه اما چوا چید به بزانبون هاتیه درخستن یان اب نخوشیک بری بو و چوا جیرا حتی نه تداوی نه هاتیه دیتن اب جی حقیقتا دبی مروب لی کلیم بکه نها باشور کردستان در حق وی مسئله ده داخوکیانیک دایه از داخوکیانیا هرما باشور کردستان بواره پاره بکم وزارت تندرستی هرما باشور کردستان راگهاند که حتی نهال هرما کردستان کس به سورکا میمونه نکتیه واقع نهاتیه دیتن حتی نهم ویروس سورکا میمونان جرا دبیجن مونی پوکس لجهان بلز بلاف دبه گلک ولات نها ده الارمی دانه سینوری خواه دخن بن کنترول وزارت تندرستی هرما باشور کردستان اجبوریل بر بلابونه و نخوشی بگره برای خصنا تندرستی جهانی را کت نوا تکیلیه بوارا جوینه کی پیکانی پلان اوه تدبیر آمدکاریم برفره بگرن اف تدبیر چنه آمدکاری چنه و سبی جرای گشتیره وره اشکره کرن به جوینه کی چاپمنیه لگوری داخویانی بری هراتی داین که لجنه یک تندرستی وره دانین یعنی وان هالت که لجنه که هفبش یا وزارت تندرستی و وزارت چاندینیه هر واحد جوینه ده بریاره کدن هاته گرتن که پیمان تندرستی بگینن ولاتی و گشتیارا یعنی در حق وی نخوشی ده دوی هر کس وره آگاه دار کرن یعنی او نخوشی چوایه خودی کی جان طایبت مندیانه چوا بلاف دبه مروف چوا بوی نخوشیت که و دوی هر کس بزلالی وره آگاه دار کرن هم باکوری کردستان هم روجاوی کردستان گلکی گرینگه لگوری بریارین که هاتن استندن و اجبو پیدا کرن و آمده کرن تستان برای خصنا تندرستی جهانی را خبات ورن بشاندن و جالین با آلین علاقدر را تم دنوا تکیلیه دابن و هفودو آگاه دار بکن هر دوالی وزارت تندرستی هرما باشور کردستان گوت حتی آنها روشه که به گومان یا ویروس سورکا میمونان لهرم نهاتیه تثبیت کرن ام روشه جنیز وید شوپینن و همو آمدهی بینه کرن پکی باشه انها در حقیقه سورکا میمونان ده از نخوازم فوتوراف نشانه و بدم فوتوراف گلکی خرابه یعنی دی بفکرن که وکی سورکان اگر زارکه و حتی آنها به سورکان کتبن دلاش انسانان ده دق چه به برینن درد که او برین هر کدوچه بلاف ده یعنی بدن انسان فیزیک انسان مخابن دگوهره و به درمانجی درمان تسهیل ناکه تنید کاری ایشه بدی سکناندن اوه سورکا میمونان جه حیوانان در باسی مروواند به ریم بلاف بونوان چوانه مروف بکی جان ری بوینه خوشید که اگر تماس هبه هم به حیوان را هم به انسان نخوش را اگر تماسی که فیزیکی هبه برای ماچی کرنید به تکیلیا جنسی به بکارانین جلو اشیاء وی کسی دبن یعنی اون کنجه کسی که دن لخوا بکن اوجی در باسی ود به هر وها درزی جی مثلا کسی که درزی بکارانی به بریانها برای خویناوی در باسی وجید به نشانه این به نخوشی چنه یعنی مروف چه وقت کاره به بحثه که نخوشن یا نه نخوشن اوجی مروف به تایید که به شواط وقت چید به اون دجرفن دقدقوک چید بند سر چرمه و سر ایشیچ پیدا ده بده مروفانده هر وها ده مسئول کیان ده اش پیدا ده به مروف جتاقت که به یعنی بهز ده به تشتین به وی شکلی یعنی طبیعی که دروشه که او ساده به تردید و مرو بچه دکتر و تداوی خواه ببینه لاوروپا اگر بلاف به ایدی پیشی لینای گرتن حقیقتا گلکی خطره دبه روشه که وکی یا ویروس کرونا و دیسا کارانتینا دیسا المالی ده مروفتین حبس کرن و دیسا پروبلم تجاری آبوری ضعیفی چه دبه و مروایی دیساد که و نوار و شکی گلکی خراب ادی گلک دردور دبیجن او نخوشی بزانبون تنه درخستن نه هم در باسی کرکوکی ببن حوالین هجا
li Kerkûkê sîstema pirzimanî hat destpêkirin. Pirzimanî tê vê manê ku zimanê fermî wê hem Kurdî û Erebî be û her wiha bi zimanê Suryanî û Türkmenî jî. Yani binêrin toleransa Kurdan li hember zimanên cuda. Kerkûk weke prototîpa rojhilata navî ne. Pir ziman têne axaftin ev sîstema ku li Rojavayê Kurdistanê îro tê bikaranîn, numuneya wî li Kerkûkê jî tê bikaranîn. Di mesela qet nebe bikaranîna çand û kültûr, bikaranîna ziman de. Niha waliyê Kurd ê yenekeyî biryarekî wisa daye. Nûçeyek di derheqê wî de heye em bi were parve bikin, em dar paşê derbasî mijarê dibin. Parêzerê Kerkûkê Rêbuwar Taha ji hemû saziyên fermî re fermanek şand ku li gel zimanê Kurdî û Erebî giringiyekî bidin zimanên Tirkmenî û Suryanî jî. Parêzgarê Kerkûkê Rêbuwar Taha îro fermanekê nivîskî şand ji saziyên fermî yên Kerkûkê re. Di fermanê de ji saziyên peywendîdar dixwaze Tirkmenî, Suryanî jî li gel Kurdî û Erebî di nivîsên fermî de hebin. Walî Kerkûkê diyar kir ku ji bo nîşandana biratî û pirrengiya Kerkûkê wan ev biryar stendiye. Rêbuwar Taha çardê tebaxê li dadgeha Kerkûkê sonda yasayî xwaribû, mazbahata xwe jî wergirtibû û bi vîya wê dest bi karê xwe kiribû. Lêbelê problem çi bû? Derdorên Türkmen û her wiha pedeke walîtiya wî red dikin. Çima red dikin? Sebeb çi ye? Herkes dizane ku zexta dewleta Tirkiye ji ber ku rayedarên dewleta Tirkiye bi tu şeklî naxwazin ku walîtiya Kerkûkê bikeve destê Kurdekî welatperwer, welatparêz. û bi vî şeklî hem bi rêya pedekî hem bi rêya Türkmenan dixwazin vî kesî bêtesîr bikin û ji wezîfê bigirin. Lêbelê hêza wan têr nekir. Dewleta Tirkiye li Kerkûkê tek çû û niha walîtî di destê Kurdekî welatparêz de ye. Ew jî niha li ser wezîfeya xwe ye û tu hince tu bahane nade destê xêrnexwazan. Rêbuwar Taha. Em jî ji vê derê wî pîroz dikin ji ber vê biryara wî ya dawî û bikaranîna pirzimanî. Niha em derbasî Bakurê Kurdistanê bibin, li wê derê berdevka Dem Partî daxuyanî da vê sibê di derheqê siyaseta dawî ya dewleta Tirkiyeyê ya AKP MHP'de çi ye siyaseta dewleta Tirkiye? Di van demên dawiyê de kengî dilê wan dixwaze davêjin ser malan, însanan dixin bin çavan, müdaxelê ew dikin, meş û mîtîngên mirovan dikin. Bi destûra we ez li peyamekî lezgîn hatiye ez lê goderî kim. Peyama lezgîn ez goderî kim, paşê jî ez bi were parve kim. Bi destûra we ez deng vekim û ez deng bi we jî bidim goderî kirin. War dikim bi vî sîstemê baş e. Dixwazim me vê jî lê zêde bikim niha divan pelyandere veberiya xwe ser ava ku Rojhilatê Sûrî bi daxuyaniyekê ev êrîş şermezar kir û têde tekez kir ku ev êrîşa Türkiye ya ku îro li Qamişlo Şehbayê rû da ku di encama her du bebaranan de şehîd û birîndar hene. Ev di demekê de hat ku şerê li dêrezorê piştî şerê li dêrezorê rû da û hewildana fitneyan di nava pêkhateyan de ev êrîş li hevkirineke di navbera rejîma Sûriyê û Tirkiyeyê ji bo wê jî yekser xelkên li herêmê sivîlên li herêmê têne armanc girtin û yekser dixwazin ewlehî û aramiya li vê derê xerab bikin. Careke din rêveberiya xwe ser di daxuyaniya xwe de band li hêzên navdewletî û hemû saziyên mafê mirovan de ku çavê xwe li ser van bûyeran bikin. Gelek spas. Mala te ava Cîwana Cuma. Ev jî weke deqeya dawî daxuyaniya rêveberiya xwe ser heye di derheqê vê êrişa hovane. Êrişa bêbext e ku dewleta Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê pêkanê. Mala te ava eger nûçeyên wisa lezgîn hebin deqa dawî eger tu me agahdar bikî wisa deng bişînî em pir kêfxweş dibin û hevalê me jî temaşevanê me jî jê fayde dibînin.
مگوت ام بچن باکوری کردستان لبندی بن دقیقه داوی اگرواره ام بواره پار بیتکن شخو دنگی اول جوانا جمع ام دیساجی دوباره ام پاشه بوه بدن گوداری کرن گلک سپاس نها ام بچن باکوری کردستان مچی گوتبو مگوتبو کین و نفرت AKP کین و نفرت دولت ترکیه لهمبر دیلانا کردی نویس و همی دولمندین عیدن یعنی قیمتین کردان هم بیجن بردف که پارتیا و کبو دموکراسی گلان دم پارتیا آیشگül دوغان دیار کرد که دستلاتاری AKP MHP جگووند و سترانین کردی دیترسه گوت دستلاتاری هی ایدی دجمناهی خوی لهمبری کردان و ناشره اف تثبیت که راسته لبلی دولت ترکیه جو گووندا کردی و زمان کردی ناترسه او تمامی جکین و نفرت وانته بریار دانه که ملت کرد تنه بکن جوالی رابکن چه دکن باوی که فیزیکی نکارین بیننجی چیه چاند و کلتوری رادکن ملت که اگر چاند و کلتور خوانده بکه زمان خوانده بکه قیمت خوانده بکه نسل نو کوره ایدی وکه کرد مزنابه او وی که دزانن ناوی اسیمیلاسیون قرکرنه تونکرنه نه تونکرنه فیزیکیه تونکرنه جواکی سوسیولوژیک یا ملت کرده ایجار چه دبیجه آیشگül دوغان تکلدار گشدان انداوی یل ترکیه لناوندا گشتی یا پارتیا خو اخفی اول برتک نشانه تندیال سر زمان دا زختال سر چانده دا و گوت جبر تندیال سر زمان لسر هنر و چانده کردی از به کردی دست با خفتن خواه بکم یعنی وکی برتک وکی ریاکسیون دست با خفتن خواه کردی کریه لیبلی امدزانن که آیشگül دوغان خانم کرمانجیه که پر خوش داخفه لیبلی ایجاب نکه وکی ریاکسیون ام تفل بندینه ام جه هیوید کن ام جه دخوازن وکی روزنامه گرین کرد وکی چاپمنیا کردی داخویانی خود تم به کردی بده بلا رایدارین دولت ترکیه بلا چاپمنیا دولت ترکیه مجبور بمینن اخافتنات ورگرنن ترکیه اگر حقیقتا سیاست پارتیت مرخت کن بلا بکیون نووی زحمتیه که اخافتنات به کردی ورگرنن ترکیه از دخوازم تو خطاب ما چاپمنیا کردی راگاندنا کردی بکی همی اخافتن خواه به کردی بکی ویا دخوازمه جبرویه که ام نخوازن سیاست مداری ما تنی وکی ریاکسیون کردی باغفن لی جدل وکی جیانا روزانه کردی باغفن وکی سیاست خواه کردی باغفن هیویو دخوازمه اوه بله داخویانی را وبریا خسر هیه از داویه ده بورا پر بکم نها تماشاوان هجا ام بنیرن هون آلن دلون ناستکن آلن دلون وفات کرد هون زنن یک جلیست کوانین هری مشهور جهانی بو بفر آلیه خواهد زنین هر چند هن انسان جرا ببیجن راستکره جی و فلان او جبوی چه خاص درباست به نزانم لبلی سمپاتیه که جدی هیا جبوی داویه ده ویجی کوچا داوی کرد جوی جیان خاطر خواست و چو و بسدان فیلم لپی خواهشت آلن دلون ام ببیجن نتنی فرانسیز بو نتنی فرانسی بو هر واحد جهانی بو جی گلک حسکری ویچی بو به میلیونان به میلیاران انسان جه حسکر بو افسانه یک جه افسانه سینمای جهانه لیستکوان نافدار آلن دلون ده 88 سالیه خوده 88 سالیه خوده لمالا خواه لدوشی یاکود که باشور پاریسی مر زاروکی وی هنه آلن فابین آنوشکا آنتونی دوست به آگاهی دان اجانسا فرانسا AFP جرا گوتن که باوی وان وفات کریه و چی گوتن دبی امگله که خمگینن ام لدوشی المالا خانه لگل هرسی زاروک و مالبات خود نوا آرامیه ده مر آلن دلون ده سالا 2019 ده فرش ببو هر کچو روشوی فیزیکی جی خراب ببو او ده سالا 1935 ده هات بودنه جه دسپیکا سالن شیستی ور و
یک جا اکتور نافدار یه اروپایی بو هن فیلمی وی نافدار هنه اگر واره بیراوه روکو اند هیس برادر دبیجه 1960 تا فیلم کشاندیه tam teqabulê dema Yılmaz Güney dike. Alain Delon dibêjin Swîsrîye tiştê ku heye mümkün e Swîsrî be. Alain Delon dibe ku Swîsrî be lê di sînemaya Fransî de deng veda paşê jî li hemî cîhanê hate naskirin. Gelek filmî wî hene xelat girtine. Mesela heta heştê û çaran filmî wî gelekî navdar bûn li her derê cîhanê. Xelata lîstikvana herî serkeftî ya Sezarê jî girtibû. Festivalê navdar weke Berlînal, Cannes, filma Festivala Cannes, Festivala Filman ya Cannes, xelatên rûmetê jî dabûn wî. Hevalên me ê malpera diyarname nûçeyekî berfireh di derheqî de amade kirine. Hevalê me bixwazin di malpera diyarname de dikarin di derheqê Alain Delon de agahiyên zêdetir werbigirin. Ev bi vî şekliyê hevalên hêja niha em vegerin ser meselê em biçin binêrin ka nûçeyên deqeya dawî di derheqê Rojavayê Kurdistanê de şirketiye ajansan û her wiha dewleta Tirkiye heqeten çi dixwaze ji Kurdan em lê binêrin vê gavê baş e. Ana hem hewl didin xwe bigînin agahiyên dawî. Dewleta Tirkiye çi dike çiwa tevdigere heqeten gelekî balkêş e. Noxteyekî hêzên Şamê jî ji xwe re kiriye hedef. Balafira bê mirovê yê dewleta Tirkiye noxteyekî hêzên hikûmeta Şamê ya li gundê Suxaneke yê Şerayê hedef kirtibû. Li gorî agahiyên ajansa Anhayê. Ev agahî bi vî şeklî ye. Soxaneke ew jî girêdayê Şêrayê li Efrînê. Şehbayê li wan deran. Ji xwe dewleta Tirkiye gundên Şehba, Efrîn pir caran bombe dike. Li Efrînê jî pir caran însanan direvîne di berdêla wan de fîdye dixwaze. Êdî wisa bûye weke nûçeyên rojane. Baş e. Ez biçim ajansek binêrim. Eger nûçe bibînim, dibînim. Eger nebînim, ez dixwazim dengê me baş e? Na. Erê ez niha li we temaşe dikim dronek noxteyek hêzên Şamê erê ji xwe re ew me ji we re pêşkêş kiribû. Naha. Ya ji min re dibêjin dengê te sakîn e. Dengê min sakîn e ez nikarim bixêrim. Agahiyê li ber destê me agahiyên şînê ne. Ez nikarim vê agahiyê bi dengekî bilind bi heyecan ji we re pêşkêş bikim. Nikarim van agahiyan bifroşim. Nexweş e. Ez mecbûrim sakîn pêşkêş bikim. Yani ya mühim agahî ne awayê pêşkêşkirinê. Yani di nûçeyên wisa êşê şînê de ez dixwazim hinekî sakîn bim. Ka ez hinek li peyamê we binêrim. Li cêm we rewş çi ye? Eger hevalê me baş e ji we hemyara silav. Hevalno ez niha diçim agahiya ku hevala cuma ji me re parve kiribû dengî wî bi telefonê hat baş bû dengî wî bi telefonê. Dengî wî bi telefonê baş ve ez dixwazim dengî wî bi telefonê guderkim. Îro demjimêr sîsê û nîvên nîvro îro demjimêr niha ez dengî wî bi vî şeklî bû we bidim guderî kirim baştir e mîna ku ne. Ev agahiyên dawî ne ji me re hatine. Sîsê û nîvên nîvro li gorî dema Rojavayê Kurdistanê bi balafireke bê mirov ya dagirkeriya Tirkiye em bêjin taxa Enteriyê ya bajarê Qamişlo ku taxeke bina û denge li bajarê Qamişlo ku taxeke hemû xelkên sivîl lê bicih dibin taxeke gelekî qerbaliq zarokê wê taxê gelekî
دنابا وی تاخیر نخوشخانه دل و چعب هیکو یکم نخوشخانه دل و چعب سر اصلا باکرو روشلات سوری لوی تاخا عنتریه هر وها هیوا صورا کرد او جیل کلکا نخوشخانه دل و چعب نافن داوی جی لی بجهد بن لوی تاخا عنتریه ایرو دمجمیر سیونی وامدن داگرکریا ترکیه دماکو دولاتی لناوا کولانی لبردری نخوشخانه دمشن داگرکریا ترکیه یکسر او کرن آرمانجو به بالافرین بیمروف او آرمانج کرتن و ده انجام ده شهید هنا و بریندار هنا حتی ها هجمارا زلال نکتیه نواد استیمه دلی بلی شهید و بریندار هنا دخوازم بیجیم کو تایبت او کولان وکا کومگو تاخک کو ولاتی لیگه لکن نها لگوری روجاوی کردستانی دی ساعت دو حیانی ساعت 4-5 ده خلقی روجاوی کردستانی دانی نیورو دی کون مالی خود خودی کن دما کو او بمباران چه بو خلق دی مالی خود بون چون هاتن زیده لی کولانی تن نبو لیبلی لکیلک آوان زرار جانی گلک زرار مادی لمالی ولاتین دوری بونه هر وها 4 عربيين نخوشخانه و خلقين ولاتين دبري ين در دورة طاخي كل دبي دري وان بون هر 4 عربي جين در بخارنا وقلك زرار لمال وملكي خلقي يجيبونه خوازم بيجي لزيده بكم لهاد فان كليان دري ببري خسر ابا كروشلات السوري بدا خويانيه كي اف ايري شرمزار كرو تبدا تكسكر كو اف ايريشا تركيا كو إيرو لقامش لو شهباي رودا كنت أنجمع حردو مبارانا دا شهيدو بريندار هنا أبدا ما كدهات كو الشر لدير الزوري بشتي الشر لدير الزوري رودا أو هولدانا فتنيان دينابا بيكاتيان دا أف إيريش لهفكرنا كدنا برا الرجيم السوري وتركيا دا يجبو ويجي يكسر خلقين الهرين السبيلين الهرين تينا أرمانج قلتلو يكسر دخوازن أولهي وآرامية لفيدري خرابكن جارة كدنا ببريا خسر داخويانيا خدا باند لهيزن الدولتي وحموصة زين ما في مروضان دكو تشابه خوال سردان دويران بك باشه ام دیسا سپاس کن جوانا جمارا مالاته آوا هوان نو از هنک لپیام ببنیرم و روش بوی شکلیه و از خاطر بخوازم از هرم هنک مسئله لیکولین بکم کچیه چننه سبیجی درباره روجاوی کردستان ده میوانه که می تایبت هیه روجنامه‌گر لیکولینر اوه درباره سیاست شام و ترکیه ده هفکاری دولت ترکیه به شامه را لهمبر سیستم ایرو یا روجاوی کردستان یعنی بگشتی سیاست رژیم شامه یا لهمبر کردان و چوابه بر به کدری و بچه حواله که می روجنامه‌گر از ناوینا بجم و که سورپریز بجواره سبی امینی قاشه که برفره بدن دست بکرن ساعت 12 دلگوری ساعت اوروپا لبندا مبن باشه سبی ایروجی از هول بدم اگر نوچه که دقیقه داوی هبه از و بی آگاهی نهیلم از ورم وشانه که زندی جوارد چه بکم ام هیوی دکن که ام جی وکی ملت کرد تدبیری خواه بگرن ام هیوی دکن که ام بکاربن جیران خواه دجمن خواه اقناع بکن که ایمجی وکی گل وکی نتو ام خودی مافن تو کسی که حقیقتونه ایریشه سرمه بکه و ترور خال سرمه پیک بینه به هویا روژن خواهش آزاد چید کم بلا بده و به هویا روژن به ترور دم باش سلاف